te vreme je Lancia bila prvak svijeta, ne? I onda smo se odlučili za taj auto. Možda malo mladi i nadobudni i možda čudni, ali takvi smo bili. Jednostavno smo mislili da mi to možemo. Ja sam 82. počeo voziti relije i cijeli život sam vozio uglavnom relije, jer je to bila moja ljubav. I zašto smo vozili relije? Zato jer nismo si mogli priuštiti kružne aute, nek smo imali aute za cestu, na posel, za vozit cure. To su nam bili, mi smo radili gradske utrke po Zagrebu i tak je bila ideja da i počnem voziti utrke, jer su svi oko mene vozili utrke pa su me nagovarali da počnem voziti. I 82. sam počeo voziti Jugića, Fičeka prvo, nacionalku, prvenstvo Jugoslavije, pa onda kasnije Jugića i dugo godina sam bil prvak Jugoslavije i nakon toga je došla, nakon kak je došla 90-ih Hrvatska, naš nekakav želja je bila da Hrvatsku predstavimo Europi i slagali smo, želja nam je da složimo najbolji auto na svijetu, a to je bila Lancia i da nastupamo na prvenstvu Europe. Normalno na prvenstvu Hrvatske i na prvenstvu Europe. Ali bilo je problem složiti auto, nismo mogli kupiti, nismo došli u Abarth, u Abarthu nije bilo šanse da uopće, jedva smo ušli unutra, a onda kad smo ušli unutra onda smo vidjeli da je to tak skupo da se mi to ne možemo uopće priuštiti. I onda nam je ljudi iz Abartha su nam rekli da se obratimo Mauru Perljasku koji je bio tvornički vozač Abartha, onda prije Alfa Romeo pa Abartha i on je imao već 12 Lancia i onda nam je on pomogao, dao nam jednu staru getribu gdje smo mi nasložili novu i onda smo počeli dijelove raditi za njega, u biti za Abarth. On je bio produžena ruka Abartha i tako smo mi surađivali godinama i napravili auto koji je Cancunen i Carlos Sainz vozili na svjetskom prvenstvu. Dijelove auta, ne cijeli. Abarth je bio nosio cijele priče, ali mi smo puno dijelova radili da bi oni osvojili svjetsko prvenstvo. Ne? Za Lancia Delta, kako smo mi u Jugići bili prvaci Jugoslavije, onda počeo je ta neka rat i takvi problemi i nismo baš znali kam bi. Više gledali smo koji je auto najbolji na svijetu. I više nije bilo kaj vozio sam Fičeka pa Jugića, pa sad kaj sad, mislim, kaj bu sad vozio, ne, imaš vozio pravi auto ili niš, ne, već sam bil toliko već iskusan da mi je trebao pravi auto, ne, i onda smo, te vreme je Lancia bila prvak svijeta, ne, i onda smo se odlučili za taj auto, možda malo mladi i nadobudni i možda čudni, ali takvi smo bili, jednostavno smo mislili da mi to možemo, što se i kasnije dokazalo da to mi stvarno i možemo, ne. Smo vidjeli da do dijelova ne možemo doći u Abarth. Perljasko nam je dao stare dijelove koji smo mi to kopirali i radili nove. To nam je bili jedini veza sa Abarthom, Mauro, ne? Perljasko, Astra Team je to bio onda u to vreme. I onda smo gledali, onda smo kupili novi auto. Novi novcati auto smo kupili, cijeloga smo raskopali i napravili smo trkači auto od njega. Tu je bilo limarskih radova, pojačanja, karoserije i tako dalje. Mi smo već smo onda imali inženjere iz Prvomajske, iz Mege, alatničare, imali smo 22 ljudi koji su bili fenomenalno osposobljeni. Onda je propadala sva ta industrija u Hrvatskoj tih 90. godina, tu onda više nije bilo ničega, onda smo te ljude mogli dobiti koji su imali iskustva na getribama, zupčanicima, kao što je Prvomajska radila Beringere, recimo to su Drebangi, koji su imali fenomenalne inženjere za razvoj zupčanika koje je trebalo za getribu, ne? Tako je bilo u Megi alatničari koji su radili cifršluse za cifršluse, imali su fenomenalne ruke, znanja u alatnici, pa smo onda, tu smo alatničare uzeli. Onda u tam Mariboru su imali specijalne mašine za brušenje zupčanika, radilica i takve stvari, onda još prije toga smo bio jedna firma u Samoboru, Somek se zvala, koja nam je radila zupčanike. Pa onda su tam Maru brusili zupčanike, pa to je bila cijela jedan veliki pokret oko toga i tako da smo, jednostavno smo od novog auta cijeloga raskopali i napravili pravi trkači auto. To je dosta koštalo i bilo je 22 ljudi zaposlenih i koji svako je radio svoj dio posla. Imali smo
Zlatko je bil glavni inženjer, Zoran Novosel je bil zamjenik njegov, to su bile dva inženjera i bio je, još su bili neki elektroničari koji su se pojavili u ono doba elektroničara, to je bila naučna fantastika. Mi smo dobili, to je bilo nama najveći problem, mi auto nismo mogli složiti bez Abarthove centraline, znači to se zove elektronike Abarthove koje, to je bilo u kamenom dobu onda, to su bile velike kutije za elektroniku na lanči, ali to nismo mogli mi razviti. Kasnije smo to počeli razvijati, otvorili tu kutiju i počeli mi sami slagati po sebi i tak dalje, gdje se to onda poslije usavršilo i tako. Počeli smo testirati auto kad smo složili auto, da. Prvo kupili smo u biti dva auta. Prvo smo kupili jedan trening auto koji smo raskopali i trebao biti moj trening auto, da to malo probam ja voziti i tak dalje. Odmah smo nakon toga kupili još jedan auto, kojeg smo isto raskopali. Taj prvi auto je bio malo nešto kao nešto, neka grupa E, nešto modificirano kao polutrkače, a onda smo drugi radili pravi trkači koji je bio, kojeg smo već na ovom prvom nešto naučili, pa smo onda to primijenili na ovom pravom autu, jer je to bilo 1991. godine. 1992. godine smo nastupali na prvenstvu Hrvatske, ne? I na prvenstvu Europe. A testirali smo, uglavnom smo testirali na Samoborskom gorju Makadam, jer smo i u jednom fazi smo vidjeli da imamo problema jer su utrke bile makadamske i asfaltne. Pogotovo recimo Delta. Delta se vozila jedan dan asfalt, drugi dan makadam. Jedan dan asfalt je bio Sljeme, a drugi dan je bilo Samoborske gore makadam. Onda su bili posebni ovjesi su bili za makadam, drugčiji amortizeri federili i tak dalje, kao za asfalt nešto auto bio niži i tako. To je bilo i tu smo, mi smo 1991. smo testirali aute na makadamu i usavršavali amortizere, ovjesi, sve kaj je trebalo na auto, snagu. Ja i Zlatko smo proveli na Sljemenu u svom periodu od Jugića i ovoga 900 dana minimum svake godine na Sljemenu. Znači na početku Sljemena i 3 km dok se moglo u jednom smjeru voziti, mi smo tu ispitivali što Jugića, što Lančiju kasnije. 900 dana smo sigurno, garantiram, jedno 5-6 godina bili svaki dan na Sljemenu. On je dolazio s posla, kak je radil na faksu i to na motorima, on je dolazio 4, mi smo slagali aute i onda smo išli testirati aute i to je bilo. Ali kad je bilo Lančija, onda smo već imali puno više ljudi, imali smo prikolicu, smo kamione, kombije, sve smo imali. Imali smo 2 kamiona prateća koje su vozila, skoro bi mogli reći 2 auta u svakom autu, skoro pola auta je bilo spremno za utrku, posle brzinca ako se slučajno ja razbijem, udarim negdje, da se može zamijeniti i nastaviti utrka. Ne? To smo naučili od Talijana, to smo od njih i kupili te neke kombije, tako da smo to imali, stvarno to je jedan veliki napredak nam bio, brzo smo reagirali na utrci, mogli smo to brzo popraviti, složiti. Evo recimo jedan primjer, na Delti se dogodio na asfaltu, prvi dan se vozio asfalt i ja sam vodio i bili su tu neki timovi talijanski, Alessandrini i tak, tu svašta se tu dešavalo, bili smo svakakvi i tak dalje i u prvom danu Getriba nam je, kako smo složili jednu Getribu koja je bila, mislili smo da je to smo usavršavali još te godine tu Getribu. Getriba je počela zujati, čim Getriba zuje znači da treba Getribu maknuti i skinuti metnu drugu. Mi smo složili jedan snop Getribe, Zlatko je složio jedan snop Getribe gdje se menjao, recimo Abarth je menjao za 24 minute, mi smo menjali za 14. To je bila naša prednost, ne? I onda smo tu promijenili Getribu prije starta drugog dana Delte, koji se vozio makadam. Auto smo dignuli u zrak sa novim amortizerima, federima i tako dalje, promijenili Getribu i imali smo 9 minuta do Samobora. 9 minuta. Mi smo došli u svoju minutu u Samobor, a pred vječnicom smo menjali Getribu. Možete se zamisliti kako je to bilo ludilo vožnje. To je bilo stvarno nekaj, mislim, to je nevjerojatno bilo. I onda smo tu Deltu i pobjedili na kraju, ne, i taj se vozio na makadam, ja volim jako makadam voziti, to me je veseli jako. I tu smo jako usavršili auto. I onda smo auto napravili sve bolji i bolji, svake utrke sve bolji. Onda smo počeli voziti i vidjeli smo da imamo vremena, imamo auto, zašto ga ne bi vozili svaki vikend, ne? Svaki vikend smo imali neku utrku
i vozili smo onda i brdo, i krug, i relije i tu smo sve pobjedili, sve smo bili prvi i osvojili smo znači 3 discipline u jednoj godini, sve koje do sad niko nije uspio. Pulić je pokušao to puno puta napraviti, nikad mu nije uspjelo, ali on je onda i kasnije nastavio voziti taj moj auto. Ne? To je bio, ja velim, to je bio pokret, to je bilo, svi smo bili onda u fobiji rata i fobiji Hrvatske i to je bil poseban adrenalin i posebna želja i ljubav prema svemu. To je nezamislivo, to se ne može opisati, to je nešto nevjerojatno bilo.